Voine march ni sompali kumsang ni somni paruk inrin ni ania in zavain Sipai le vekule Iran sarkar atluk chiat mek lain sarkar thlop tu Puithiamte chu Canada rama an tlanchhia Toronto Pearson International Airport a video la ka changa landanin sia Puithiam lukhum khum pakhat le achung te chu mei che in kho engemaw zat le bungrotam taknen Canada anon thenga ven himna lama mithiam babak takvi chuan he video hi the darin Iran sarkar ho tu te le athlop tu te zinga Canada ram tlan lut an pun chak thu atar langa Canada ram hi Iran thu nei tu te tomim na mun pui alo ni photo ani Ayatollah Khamenei tha ani nuwa America le Israel ten Operation Lion's Roar le Epic Fury mangin Iran sarkar munmal chun an la be chun zom zela hei wanghian sarkar Puithiam le athlop tu te chu ram chwa san tumin an petek na sahle ani he sa kho sarkar atluk chia thuna hian Iran mi pui nol pui te chu an ram din thar le turin an lo kir le dona heti lai me khian chung mi pui te lo rap bet tu ho tu te tan ngei mai chuan Canada ram chuan a kong khar alo hon zau sak sau thung ani hei thil thleng pal ani lawa Canada sarkar policy in thada tak wang hian Iran Sipai pol IRGC ne na inzom na nei mi za chuang te ne na tomim na pek an lo ni to ani longpil tura tanga sazu an tlanchhia ang mai hian tuna hian an sarkar atluk chiat don awangin an tlanchhi meka Canada sarkar chuan lom takin alo dong song zel mai zong ani hi heng boina thlen tu te hi ram chunga lalut to lovin Ramma changa no chwa ahun to tak zetani Operation Roaring Lion be puithak ani changkhan Israel Sipai IDF te chuan Lebanon rama Hezbollah firfiak zathum somnga ai tam an kaplum to a heng an mitha te zinga hian firfiak pol ho tulian te potel ve in heng ho tu te hi firfiak pol in rel bolna peng shanga mi poimo tak an ni a tunhai te a Israel ram be na tura ma la tu te anni karliam ta chung khan IDF te hian an mun tumlok sa te chu van boruak tuipui le atangin uluk takin an beya hemitum hian firfiak tam tak tha anni a chung zinga chuan Lebanon ramatanga chechin firfiak pol shanga an ho tulu te po an telani ho tulu tha tak te zinga hian heng mi te hi an tel zit ali joma Hezbollah ral thuam en kol tulu ber ani Ali Reza B Azar Quds Force Noya Lebanon Kora Intelligence Branch Thuruk lakhom tu pol ho tulu ber Ahmad Razoli Quds Force Noya Palestine Kora Intelligence changtu Ali Maklas Tabaja Imam Hussein Division Commander te anni hengba ka hian Hezbollah ho tu langsar tak pasari Quds Force Noya Palestine le Lebanon Kor ho tu panga Imam Hussein Division ho tu pathum le Islamic Jihad ho tu pakhat tha anni bok IDF te hian Lebanon rama Iran sarkar ayo ho tu lian te po anbeya he hian Iran sarkarin Lebanon le Middle East huam chung pumpuya thune na le thilati theina ani te chunna satakin atiniam ani Iran Armed Force thupuang tu Brigadier General Abol Fazil Sikarti chuan ankyang vela ram shang te hena hetiang hian thucha asoi Iran le ami puite hi minring ula America le Zionist te ver therna do tur hian Islam khovel in pum khatnan itang hawang uti in asoi Iran mi puiril ruwa launa the darle anbiala hausakna te rok mek tu America Sipai longlian ber Thlawhna phur thei USS Abraham Lincoln chu anbiala tanga an no chwa thua soibok soibel zelin heng longlian USS Abraham Lincoln hi Iran ram thil ti theina mangin ana thok chunjom theilawa siam ani a Iran history a chinchia tlanchhia khopin mual phole tlom takin an tan chiani ati Iran chuan Strait of Hormuz tuipui konga oil phur long chen khatten hena US dollar aya China poisa yan manga anin dorton theidon ani chuan kaltlang phaldon chau nia tarlan ani Iran thunei tu ten oil phur long oil tanker chen khat
an tui pui kong poi mo tak Strait of Hormuz a kaltlang tir an ngai tua meka ma se hemi tan hian dan thar siamin heng longa phur oil te hi US dollar manglawa China poisa yan manga le ani chawin an kaltlang phalsak an niang he ruwa man na thar chungchanga Iran thunei tu te tar lan danin hetianga thutuk na an siam chan hi US dollar rin chan lutuk ti tle man tumwang ania ram dang te ne na in lei china boruak thalo tak kara le khovel shek na sanction an to meka hian China ne na sumdon na lama in lei china ti chakle zual an tumna boruak kalzel ani khovel din mun thlir tu te chuan he dan thari man ani nga chuan Iran atanga ramdanga thucha thon chua poimo tak ani dona he hian khovel mundanga ramchen khatin oil le gas le chonna tan US dollar man kalsan an tumna po ati chak sot theidon ani anti he ruwa man ne hi dananga man ani don nge don lo emo engtika train nge man tran ani don ti ero Iran sarkar atangin puanzar le nem nge na fia tak engma ala omri lo ani US chet lak dan wangin boruak asangin Gulf rama US tho puite chu arukin an thin ur hle shwai tu te beng dai turin Trump pa ain rol Gulf rama US tho puiram sang te chuan an ram chu din mun hlau thon taka da tu le boina chok chuak tua US chu puin arukin US sarkar laka an lungoi lo zia an soi chuak na salhe ni in report chuan atar langa he thil khleng hre chiang tu le thunei tu te soidanin toal chung sarkar te chuan tu naya thil khleng te wang hian boina lian zok an ma chon mai hlavin an mang angtel tela Gulf ram chunga himna le muana chiat ba ka phubalak na athlen an hlau hle ani he an lung oilo na hi mi puite hriat lavin arukin an soi tang puya Gulf ram shwai tu te hian boruak sang zel hian an ram ri te bungro poimo energy lak chhuana mun puite le an sum le pai din mun te angong chiat mai an hlau hle ani heng ram tam taka hian US Sipai mun puite auma ani lo point US sarkar nen himna konga thodun na in nai tak an neya hei wang hian he boy na hi an bial chunga adar zau zel ni chuan an ma ni chu be iron an ni ve mai an hlau thon pha hle ani heng hlau thon na te om mek lai hian US President Donald Trump achuan karliam ta chung khan heng bial shwai tu te hi abe pop ngal char ni in thudon ania an ti dan shi chiang tu te soidanin Trump a hian thil kheng in thak danglam chaklu tuk wanga an hlau thon na te ti kiam sakle thlamuan turin Gulf shwai tu te hi abe kwalani hetianga abyak na chan ber hi boruak sanglu tuk ti zia nan te anin lei chin na le tho dun na ti nge tharle nan te le tun buai na hian pol le ram dang te kang kain an bial chunga buai na lian tham zok athlen mai hlau na te chingfel tura be kwalani thuan soi tun haya thil khleng te hian Gulf rama US tho pui nai ber tu te zinga thlamuan lo na lian tak aum chho mek zia atar lang chiang hle a heng ram te hian an ram himna der thonga da tu nia an ngai boina chu an ma chon chho mek ani Mojtaba Khamenei Iran shwai tulu chu ahliam nge abiru nge athito zok March ni som pathum kumsang ni somni paruk thleng khan Iran shwai tulu tharata na ruat Mojtaba Khamenei chu March ni riata Assembly of Expert ten an thana changa ninga liam nuwa po mipuima ala in lan lawa aw po shiatur ala omlo kumsom nga paruk mi sa khotrai tu hian apa Ayatollah Ali Khamenei athak ani kha Cyprus a Iran palai telin Iran thunei tu te chuan beina ma sazoka khan Mojtaba hi aliam ngei ti an poma Israel le US ten an chu danin akea liam atwara ma se dam chuak nia soi ani US War Secretary Pete Hegseth chuan ahliama amel mang achelhe mai theiti in asoi thung Iran sarkar media te chuan aminga thu chua zia sa antar langa hetatang hian phubalak atum thote Strait of Hormuz dan cha chunzom zela tiam thote le anbial chunga US Sipai omhunte beiturin theitop chua adu thu atar langani heng thu chua te hi TV a athalak nen chua terin chiar chua sak ania masia video emo awo tak tak emo atak nge ya ain lan lai mu tur ala omlo thung
hetianga in lan lo rei tak ema wang hian thu thang atam le a liam na tak tuaranga soina te ni khoshelawa thu te atak sapenga chan thu le athi to zok khial anga soina alian le a heng thu te hi social media te sarkar ep to channel te le khovel mundanga chanchin buchen khata te darna sahle ani mithen kha chuan ICU a awm mek emo aru ka ro rel na kalpui dan tur arwa man mek ni in an ring bok Iran ko Puithiamte rana chuan sarkar thlop tu te chuan pun khom na an la nei chhun zom ringa athalak lian pui tarin mi pui chen khate chuan he hruai tu mu theilo hi an thlop kat thu anaw chhuwa pui reng thung ani Iraq helpolten America boruaka tuithun Thlawhna an kaptla America Sipai paruk anthia chanchin thar thedar tu te ro an longoi thap thung voin khan Iraq ram chung zona America Thlawhna boruaka Thlawhna dangte tuithun saktu chu ka thak ania adang pakhat ka fu twar tho tu nia sha chu Israel rama trum luiti rani bok Thlawhna ta hian Thlawhna khaltu le akai noi Sipai paruk an chuanga an vai hian an thivek ani hetiang hi thil ni dana ni lain chanchin thar lian thama te chuan he thu hian soilan a hlo meu lawa Thlawhna ta ti in an puang liam vel mai ani ma se fia na sang sanga tanga alan na chuan he Thlawhna hi Iraq boruaka Thlawhna lian kap thei missile manga ka thla ka ni ti achiang ani boina le in be na hi heta hian a top mai lo Iraq thlop tu Iraq fir fiak pol te chuan Erbil Khobula French Sipai mun pui te chu an beya heta hian French Sipai 7th Alpine Hunters Polami Chief Warrant Officer Arnold Frion chu athia Sipai dang engamo zatin hniam an tuar bok America Sipai mun pui te tanga Sipai te lak chhuwa mek an ni lain le hetianga indo na muala zo zel laya heng muna Sipai te an la om chan hi zona lian tak atlingani hemi rual deuh tho hian cheina company pakhatin thalak thar an pho chhuwa chuan hebial chunga America Sipai mun pui sang sang te chu missile manga ka ani ti amu theya Iran beina hi ala top mai lo report in atar landanin Kuwait Sipai mun puya Eurofighter Typhoon Thlawhna pathum le thli thlai na thok tu AWACS Thlawhna da na in pathum ti chiat ani heng zinga AWACS Thlawhna pakhat phei chu achia ti fia taka mu thei ania he hian Iran chuan indona zau zel a she to lo ti atar lang chiang hle missile dang pakhat chuan Saudi Arabia rama Prince Sultan Air Base chu adeng boka mi som pakwa in hliam an tor ba ka heng mi te hi Germany rama damdoina son ngal anni CBS chanchin lakhom tu ten antar landanin Kuwait muna be na thlenga mi paruk an thi nu kartir lam khan Sipai somni vel chu man mo thak taka en kol ngai thuak lama hliam na tak tuar te po telin Germany rama Landstuck Regional Medical Center da lu anni America Sipai te mun pui Pentagon in atar landanin hliam tuar za thim za somruk vel an tling to a Thlawhna ka thak wanga thi te hi sarkar chin chia na nemngi ani chuan Sipai thiza chu som pali vel an tling to don ani heti la hian Iran ram chu be chhun zom zel ala ni a Iran in Israel aka na po anasatial tial bok thil omdan shia thiam har tula CNN in atar landanin Pentagon le National Security Council te chuan Strait of Hormuz tuipui kongka khar turin Iran hian engtiang takin nge ma alak don ti anlo ngai ruat lok swal chiang hle a indona inzar pharzel mai si a thile hliam zat an pung chhozel boknen indona mual po he rambial chung mun sang sanga azau chhozel ani Iran in Strait of Hormuz adan pin tlat wangin Europe ramte chu anmamo oil lut turin antal buai hle he indona hian khovel puma energy din mun aron thak danglam mek lain Europe ramte chuan an oil lak lo na kong hon ani theinan arukin theitop an chwa meka khovela oil le gas mun nga thena mun khat vel kaltlang zia na tuipui kongjim te Strait of Hormuz a hian Europe longte him taka an kaltlang thei be sein France le Italy te chuan Iran ne na inbiak na nei an tran mek ani ma se he tuipui kong hi tun din muna chuan
man theilo tlukin atop chot ani ber Iranian oil phurtu longte be nule an shrai tu lu thar mojtaba khamini an he kong hi akhar tla don ti apwan nuwa he kong jim ti a longkal vel chu akhat phar meya he har satna wang hian khovel oile gas shral na huna ngong lian tak athena Europe ram shrai tu te zinga man mo taka in biak kwalna athen pha bokani langsar lovin France le Italia thunei tu te chuan he indo na hi ti punlun ani lo nan le an longten him taka he tuipui hi an zo theinan Iran ne na inrem na siam the ani MT an ngai to meka he in biak na chungchang sia thunei tu pathum te chuan an tumber chu Europe rama sum le paya atluk chiat ma a oile gas lak lu thei tura kong hon le hi ani anti ma se heng in biak na te hi arin tlak lovin a lo tlinga ngem ti hriat ani lo thunei tu te pani chuan Iranin in biak na nei an du don nge don lo ti a chian ri lo thuan soya a chan chu Iran hian oile gas man ti san nan le US President Donald Trump an in dona ati top theina na nornan he kong hi dangping luitlat angarin hlel an ni wang ani kumin tirlama oil barrel khatman dollar somruk vel ani lain tuna zet zong dollar za vela akai sang to a hemi hun chung ve khian Europa gas man po za zela somsari panga lain asang chho to bokani Europe sarkar sang te hi din mun la omle der thong taka anding meka ama sabera chuan sumle pai har satna wanga mi puile sumdong ten she om an torbel lo nan oile gas lak lu nge nge an momoa lelama ve thung chuan he indo na lian zel tura hian inrol ve lo sham an tum bokani EU malak na in French Italy le Greece chuan Red Sea an longte veng him turin indo long an da meka ma se be tok theireng le boina na sa jok chuak theireng ani wangin Europe indo long te hian Strait of Hormuz an oil phurtu longte ven him an she hlea thunei tu te chuan hetianga an ti ni chuan Europe chu indo na hian in rol veng hal an hlawa abo ruak a him masak phot angai ni ti in thunei tu pakhat chuan tlang takin a soi Europe ram chunga po ngai dana inang lo hlea sarkar thin khat chuan sumle pailama chiat rup na laka an fil him theinan Iran biak that chu thil trul takni in an ngaya ma se sarkar dangte ro chuan Iran biak chu an du lo bur thunga achan chu Iranin avo be na chu thil dik takanga alan an hlo wang ani hemi rual hian Britain chuan kong dang azo thunga UK thunei tu te chuan Iran nen in biak na an nei lo thu soima se an foreign secretary David Copper chu oil thon chwa thuwa Saudi Arabia le Gulf ram dangte nen in biain Saudi Arabia au mek thungani he thilina angong thei cho lian khermai Strait of Hormuz hi kharzui zel ani chuan oil le gas man ati san bel thei ba ka Europe sumle pai din mun ati chhezualanga khovel pum energy lak lu le thon chwa konga inel na boruak athak danglam lok theidon bok ani ton din muna chuan Europe shrai tu te chu din mun cheple she om taka anding meka indo nei na hualvel chungin khovela oil lak lu na kong poimo berte zinga mi chu honle tumin thei top an chwa mek ani Israel Intelligence Agency Mossad chuan Iran sarkar tluk chhia thun anai to ti tar langin Iran mi puite hena video thucha anti chuak Israel a thuruk la khom tu pol Mossad hian Persian tronge in he video thucha hian siama Islamic Republic sarkar chu ton ma aizo ka atluk chhia theinan anthil shat le mu te shil chong turin Iran mi pui nol puite chu an ngen ani second som pakhat vela sei he video a hian hunaral mek ti entirnan hourglass vai vut manga hun chiarna anron tilanga he hian man mo angai to zia atar lang ani tona hian Israel Sipai te chuan Tehran le mun dangdanga sarkar mun poimo tele basit Sipai duty na mun te chu an be chunzom meka he video a hian Iran mi pui huai sente u in sarkar atluk chhia thun tur chu chiar liam anita hunaral meke ti aritel bok tin video en tu te chu an thu chia te Iran Sipai te omna mun dik tak le thalak te ron thon turin angen chunzoma basit Sipai te duty na mun apiang te IRGC mun puya piang te le sarkar milian thil ti swal tu piang te phor langzel turin ashil ani
he thu cha hi thamuan na le intiam kamna thumanga ti top ni in mal love Iran ram hian ahun lai ro puina achan le le theinan in kyanga kanom renge atibok kan thulak na in atar lan danin Israel hian Iran mi puiten he na tanga thua don te chumang changka in uluk tak le dik takin drones le Thlawhna mangin IRGC le basit sipai om munte be china hetianga ral thuam theina le mi pui nol pui tran pui na mang hian Iran sarkar vuak lu haile achung le ponlama tanga Iran sarkar phi thluk tumna a hlo tlin to zia atilang chiang hle ani Baghdad khopuya US embassy a missile atla helicopter trum munti chiat ni in venhimna kholpo achia ti shiat ani Associated Press AP in Iraq security official pani te thuan don danin inrin ni hian venhimna khautak noya om Baghdad khopuya green zone US embassy huang chunga helicopter trum hun chu missile in adenga missile tlak nu hian embassy huang chunga tanga mei khuzam chawngwa ngwa chu AP thalaka hian chiang takin alangani Iraq security lam thudon na dang Al Jazeera hna an soidan chuan he beina wang hian embassy a anma ni venhimna kholpui mo tak chu chia a van boruwa ka tanga thil la om lo thlok lut lo dang tu CRM system po in anma ni rondeng tu hi alo dang zo lo ti tarlan ani he beina hi Iran ina atran pui Islamic resistance te thil ti niarin ania US embassy hian he beina thlenmani chia khan Iraq rama anmi le sa te himna ta na film khurna sang ber level 4 security alert chu anlo puan to chu tuna hian nasale zwa zokin an puang thar le chiani khovel puma America palai Indian berti zingami Baghdad embassy hian thla engamo sat liam ta chung khan Iran tho phelpol te hna tangin drone le rocket manga beina te alo tok photo bok ani Iran buaina le indona ni som panga na hian tuikong zim chu indona mun puya achang chhota zela Hormuz buaina aso san tak ema wangin US Marine Sipai sang ni zanga zet chu Strait of Hormuz tuipui kong lampan turin tirlu annita hehi in melmak na satia anitalo Washington in Marine Expeditionary Unit Sipai rual an tirlu thian buaina zual hle don ti atar lang chiang hle ani US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Middle East lama indau thei in peisa sipai sang ni zanga tirlu chu apompui ta a heng sipai te hian tuipui le khomwala tanga te lut thei tuipui longte in beina helicopter le ral thuam lian dangte anron somlut tela Marine Expeditionary Unit sipai te hi aming maya sipai dalu anni haulo tuipui atanga rang taka beina kalpui thei tura duan anni tuipui le khomwala man thei longte hian Harrier emo F-35 khlo theina te ral thuam phur lir theite silai lian le dar kar tlem te chunga khomwala sipai chhop chuak thei longte an phur chuak ani Strait of Hormuz tuikong vela buaina chu he indona boruak so san chan le alai mu ber ni mekin khovela tuyal theipek chwa zazela somni deu tho chu he tuikong zim te tang hian akal chuaka azim lai bera phei chuan mel somni pakhat chawa zaw ni in he tuikonga longkal vel amuane mo atope mo chuan khovel puma tuyal theiman le sumdon ton na chuan na satakin atwar ngal thin ani borua ka so san zel wangin tuyal theiman po asang chhongal dora borua ka tanga be na le tuipui sipai vil na ti chuan he din mun hi atipun lun zawa he tuikong hi khovela tuikong zim la omle der thong ber alani reng ani he tuikong shula Iran in ral thuam achop chwa dan hi anamai lo le a Iran tuipui kam shula chuan he tuikonga longkal te kap chi thei long be theina missile anti-ship missiles ache khom rui boka helai zone a hian Iran ram hian tuipui bom sang tam tak he biala bom che khom tam ber pol anei bok nia ngai ani chutiang ani ta ka chuan helai tuikong zima tuyal thei phur longte indo longte mo bungra phur longlu tumre reng chu tuipui kama tanga missile manga ol sam taka ka phaka anom vekti ati chiang hle chuwang tak chuan Marine Expeditionary Unit sipai te ron thleng hian omzia anei thui theidon hle a heng sipai te hi indona lian thama chuan
khomwal lama che chuak ma saber an ni tlang puya ramte longchol na mun tele tuipui kam thil poimo te thunun thei tura ruwa man an ni longkong pui poimo a marine sipai te tirlu an ni hian borwa ka tanga in be na le tuipui long in be na pia lama khomwal din mun longchol na mun thiar karemo tuipui kama mun poimo te thunun tumna konga matharan la don ti atar lang ani Strait of Hormuz hi khovela tuyal thei phurkwal na tuikong zim le hlom berani china mase tuna chuana din huna danglam ta hle a khovela sipai te in machon na tuipui hlom ber le indo na mun pui bera aron chang chhota mek zong ani hi social media le chanchin thar the dar tu chen khatar lan danin Tel Aviv khopui din mun chu thunun theilo khopina chemeka misailin aden fu nuwa kang mein na setak chuakin he thil thleng rap thak tak mai hi interneta adar chakhlia indona thlipuet le mek la hian in kang lai le puak dur dur lai thalak te chu the dar ania he hian Iran be na chuan Israel khopui le mun poimo te ti chiati atilang chiang hle ani Russia ne na inzom na nei media then khat tarlan danin Iran be na hian Israel Air Defense Network ne na inzom lei noya bunker lian tak chu ti chiati an soya heng thu te hi interneta dar chakhle in video le thuziak lian pui pui nen the dar ania Israel in inven himna ta na anin nga na ber chu ti chiata ni thu atar langbok interneta thu the dar atanga alan danin Iran missile in aden nu hian Tel Aviv khopui chung mun sang-sanga kang mei achuaka he hian Israel sumle paile politics lama an mun pui ber chu angor nging ne hle ani social media thalak le video the dara te chuan in kang lai te emergency siren ri ro te le khopui chung mun chen khata me khucha tak khuchuak mek te amu thei bok chanchin thar the dar tu chen khat Russia sarkar ne na inzom RT channel te po tiamin Iran be na hian Israel sarkar air defense kai noi lei noya in thup mun lian ber te zinga mi chu ati chiati antar langa mase kan chia reng tur chu heng thu the dar te hi indo na kai noi thu in bum na boruak lian tak kara tarlan ani a amuna fin fia na chiang tak sia tur po ala om lawani thil chiang tak e ro chu he buai na thling me kara hian Iran missile te hian Israel khopui sang adenga Israel in inven himna thatak anei chungpoin in le lo te ti chia in kang mei ati chuak bok hemi ma po hian missile te hian Tel Aviv le khopui danga te mi pui chen na mun te an lo deng fu to a in le lo za chuang fe an lo ti cheto bok ani Iran be na lian ber anai to rualin UK sipai te muna US bomber te an pung khom mek zanin hi Iran ne na indona borua ka tanga be na ber athenzan ani theina chance asang le maya America indo Thlawhna lian som pariat B-52 parukle B-1 som pani chu Englena RAF Fairfort muna anom meka Iran sipai base le hnuai omte be turin anin pe atto ani US Defense Secretary Pete Hegseth chuan voin hi he indona a bom thak na sat berni ani tur thua soiloka hetianga Thlawhna nin khol khom ma hian voicing khat sanga chuang be nan lo nei to a lei hnuai thuk taka munral tri tak tak te chu cheturin bunker busting GBU 31 BLU 109 bom te po an thleng fel to ani he indona hi February ni somni pariata US le Israel sipai ten an be trantira Supreme Leader Ali Khamenei an tha tanga irchuak kalzel ni in Iran chuan drone le missile mangin an chang let ve a America mi za somni chuang hliamin Gulf tuipuya longkal vel antibuai boka an sarkar abuai noi lain an try to thar mojtaba Khamenei chuan phubalak atiamani Fairfort atanga thalak le video mu theya chuan chum zin laia Thlawhna lian pui lo thlengte mu tur a oma how to ten Iran in venna ti chiat sak vek tuma beina lian an buat sei lain an Thlawhna che khol te chu arikin ari hum mai ni tuipui rala tanga tholu reng ngai lo hian mun hlom zwal te kap chim turin Pentagon chuan sipai mun nai vai zo ka tangin beinan chunzom mop ani Tehran in vokhana siam wanga chan let tulan te atanga in tran chu len chwa tumin America chu ain pe ringa
darkar lo la tur te hian he in do na hi engtia re nge alo o don ti ashil thui theile don ani kumsang ni somni paruk march ni som pathuma khan German Chancellor Friedrich Merz chuan fia takin vokhana ati chuaka US le Israel tangkopin Iran an de mek na hian Europe rama chiat nan na satak athen meka he in do na hi rang takati to pangai ani ati Friedrich Merz hian thilman le energy man sang chhozelte bungro thiar vel na lama har satna te sumle pailama tlak niam na te atar langa he in do na hian ao reyemo Iran ram hi ati chevekani chuan ral tlan tamtak Europa anron lu thei thua soibok Iran in nuclear le missile siam chwale athui shwai te thlop na ti top chu Germany point tra atia ma se he in do na chinfel dan tura hian America le Israel te hian ruwa manna mumal tak engma an nei lo ni in asoya Europe chuan hetiang in do na top theilo tura in nim phum hi adu lo thua soi war hle ani he thu chwala hian in do na hi azwal kai hle a US in na satakina be chunzom mek zelboka Iran missile te po man mek ani hemi ma hian Friedrich Merz le President Trump ati chu White House a anlo in bia a heta hian Europe le America in kar boruak chu atang hle ti alanga Europe hian anthil tumber chu thlop ma se anma ni chu asira hnol tomle atwar tu zoka anin ngai ani he thu chwa wang hian internet lama meeting ai dan ari ring hle a mitam tak chuan Israel ne na ral thuam pe chunga remna an du thon soile si chu an nui zat hle a thatam tak chung in dona ana satnuwa an phili le ta thut chu an soi sel na sa hle bok mi then khat ve thung chuan an ma ni nge in aruk te a an lo chom nun ve in do nai na angong chwa chu Europe in atwa tanta ni in an ngai thung ani khati zong kha tun chumata na karon ti chwale theite chu ni e